Dobrodošli u još jedan video. Trenutno se nalazimo u Rakovici. Proizvodnja stambenih office kontejnera. Kao što vidite, gledaju veoma lijepo i interesantno. Ovo su ulazna vrata, znači ovo je već namontiran. Sad ćemo da vidimo da li je unutra završeno sve. Što vidite, veoma kvalitetna vrata, znači nisu plastična. Evo ga unutrašnjost kontejnera. Za vikendice veoma lijepa opcija. Imamo i kupatilo tu, razvedena voda. Ovdje nemamo, u ovom nemamo tuša, u drugim imamo. Ćemo sad da pogledamo neki drugi, da vidimo da li imamo jedan sa tušem. Ono što je interesantno, znači kontejner kupite i dostavi vam se ovakav, ili vi nacrtate skicu kakav biste želili da vam pokušamo napraviti. Samo mora biti ravna podloga, znači ne mora biti sve betonska podloga, ali je bitno da je ravna i ta podloga može da bude kao na nekim stubovima ili slično, ali bitno je znači da idu na ćoškove i bar u sredini, znači na sve stranama da bude. Ovdje je posebno, vidite, na ulaz s vanjske strane za kupatilo, po narudžbi rađeno, znači posebno je ostavljen ulaz sa vanjske strane, znači za kupatilo. Idemo sad okolo, ovo vidite taj prozor, a ulazi sa druge strane unutra. Znači ovamo dođe kupatilo, a ovo je taj unutrašnji dio kontejnera. Veoma dobra opcija za vikendice. Za neko skladište i slično, sve zavisi sad od vas zašto vi želite da to koristite. Međutim, naši kupci kupuju to za skladišta, za vikend kuće i slično. Prave kombinacije, više kontejnera, vidite ovdje, znači bez kupatila, samo jedna soba, znači dođe struja, sve urađeno. Evo ovdje sa strane imamo priključak za struju, sad ćete to da vidite. Evo ga, znači struju priključite ovdje, imate struju u čitavom objektu. Sad, kaže vam, postoji mogućnost, znači da pravite kombinacije više kontejnera, da spojite u jedan. Ajde da vidimo i ovaj, kad smo već obišli ove druge, da vidimo i ovaj. Evo ovdje ulazi se, znači sa ove strane. Što vidite i ovaj, znači samo ostavljena jedna prostorija velika, bez kupatila i struja je tu urađena, sve ostalo. Sad ćemo da pređemo u proizvodnu halu, da vidite unutra. Ovo je znači proizvodna hala, ovo su sad se proizvodnja trenutno kontejnera. Kao što vidite ovdje, ovaj bojimo
po narudžbi za kupca, znači ide u smeđu boju. Ovo je tek u fazi bojenja kao što ste vidjeli. Veoma lijepo izgleda. Ovo su mali. Znači imamo raznih dimenzija. Od 3 pa do 12 metara dužine. Evo vidite, znači to je ulaz kao i na drugoj strani. Sad ćete da vidite da je malo veći. Evo vidite ovdje, znači ovaj otvori su napravljeni, međutim ovdje još uvijek nije struja razvedena, kupatilo nije urađeno. To se ovdje neće ni biti kupatila jer nema pregrade za njih. Kao što vidite, kablovi su ostavljeni, to se uradi. Evo ovdje, znači ovaj pri kraju završava se. Znači ovdje je ostavljen otvor isto, međutim ni ovaj neće imati kupatilo. To je po narudžbi rađeno, znači vi izabirete da li želite kupatilo ili ne. Pogledajte ovaj kuhinski, znači element je tu. Tu je kao kuhinja i dnevni boravak. Evo ga, ovdje je kupatilo, kao što možete vidjeti. Znači, tuš je tu. Znači, hladna i topla voda. Sve je ostavljeno. Više informacija, imate broj u opisu. Pa da napravimo i vašu kućicu od snova i neku manju vikendicu za vas. Prijatno.